Kardom, Nilihithi Rupena Birta Thanbang, Sami Durmi Baby. Nonanglitum Tekponlong Jilake Weekly Special Bulletin Mate, Hithi Rupen Kenang Sota Birta Doan. Lasilang Polonang, Hithi Rupena Birta. Card News Channel Abitung Pen Chitini Paikre Troxy Arni Methang Card News Channel Asai Hemalong Card News Channel Karjab to Arni Arong Alon Pen Catalon. To inform, to educate, to entertain. Thethom alam pen kedam tang surihini rakre trok aningkan Chitini Paikre Troxy Arni Card News Channel puthot pareng thulo. Birta apirthe along puthot kengkam chejor dun thulo. To abango editor lo. Apena dun thugan ke Assamese editor monchu therapy. Card News Channel puthot pareng thupen Chitini Paikre Troxy Arni ningkan isi arda pleng thulo. Akimi ningkan isi ke pleng Arni along pacheton dunpen Card News Channel asai hem along cake ahim kedok kang than pensi Card News Channel ningkan isi ke pleng akengkam pon thulo. Card News a CEO Sarlongki Lekte pen cake ahim ing than therapy Card News Channel kepareng thulong lake abarim Card News ahempu long sing terona joine pusi CEO Lekte kimodam. I would like to thank to Longsing Teron sir also, who was the founder of this Card channel. After we take over him, then we changed the name to Card News Channel, and I would like, and because of the staff of the Card News Channel, I said that's not only my help, that is help from all my staff members, especially the chief editors and editors and correspondents and our technical staff, plus we should not forget the newsreader. They are the main source. They are the key person who used to read our news. Whatever your news are coming, they used to read the news and they used to tell to the people. And the people are very much happy for us. And I'm also very much happy for my staff. Card News Channel akimi karjap thulongke pherangke chap bangatum birta kaporhi anchor lapen rat kanghon ajoine puta CEO Lekte kachuro alamthe pajir. Card News Channel kepareng ji alam pherangke atum penta bidi sore pajir pon. Ni Card News pen job peklang bang po kicheng si ning thelo juning ning kan ho lapen labang so pen ning je the perateng si ning kan siang bong ni dipen chenglok anu kapre correspondent bisatame aning anu kamat halam mate rara long ki pon ji alam thelam an Card News pen peklang pon long pon lo lake ning je the pekno lasi Card News mulon bisatame amethang akeng pakalong charjap thip pen kitu thip apan si ning the pon lo angdeng kedeng kontak ko apen ke mon si kan si ke pleng lang po ke chok che ki un e ke dopo just tame ke bangji langar ni pustame abang putin ke klem abang pu once tame ning si pepen an so say Card News apan kiru kontak ji lapen ke Card News aja kong ka kontak ji lale le tum ko ko bestame ning si pepen ke klem pon ji pansi ni hinpen tuning lipon ason klem lo berarti itu na anis nuha ansa sih itu nih mana itu kata kayak macam data sini itu nama tajam pun dah sama meeting the program dulu sama tu lah pasal asila itu main itu kami itu klem bom kita cini bom macam apa bom nonton mewah lo ni YouTube lo itu kita kalau tapi ni lebih cerong pun ni lebih thang macam ni kita kalau kau mana sih ni lebih klem tapi tip mana ason sih ni kasih Jun sini le la si bu po je ka channel ache the la so se pa ding na ko channel lang kan
Cabang atum ahin penta kat news channel along kachirap kachitu abang pu abang pi atum lapen mekar arat aphan kaike kachirap kachitu kilongji aphan towar chulang pontulo. Misensen entertainment anis ta pipining ini tum Sunday ani son Bhomkuri ani son Saturday ani son la entertainment la son news ta people ini tum la nin parong muni kan nin parong so news ta pini news ke to inform, to educate and entertain la to kamau ni la ta pana pachini ni la entertain la pitek ni la entertain la si information long poni la si mpi monu la kachirap kachitu ke kenang sola la si pini ni dilang pa jing ni dam de lo na to mako kachirap nang lang so se chirap nang lang la elito machi editor singar sang ho alang li nili khan apatai batai nang pulo nang li nang du nang po nang li nang claim nang chirap nang ji aprang nang li ningan nili khan news claim nang punang pu abang lapor nang li du nang po laso ke patoi te po kali nilihin pen setami asap nili ning cereng nul hai ahop cerap dun sigimi ke claim dun sigimi mithang Karbi news channel lapor unan ke bor idun po mithang lam pe chan pon thegi phan pura nili danang dun pen pining an non ha ke cheng pen chiti ni 5 petroxy ke damta ning kan ben non pining an chiti ni 5 petroxy an ning kan sinang plain lo laso kopene ke chok che ke lele ta to ta hai mane sta bor i lo ka do da bor i lo ni lidat po lam kali athe news channel lo bang ke anu tin seta me live po bang e compete live po bang adet posam da ke ani bang da bang nang ji da ke Sunday avilo tene holiday avilo Karbiang long kangkir avilo komane tum print media son ke kangkir do ta hai mane tum long ave melan pen sepa duk pen nili methang ma chip jama thathe ning kan sinang pleng e loma kelak dui na nasa kelak abada lo nasi lalo ya nasi da ke claim rapet kado ini mana sam kek bino ke bang yan ingkan setami ke bang ingkan ko ang setami itu maswa channel pereng pun ber nang po claim lo claim nang nelo bang ma thathe dat nang po nasi an so se no ingkan isi pen lan improve lo nili ke cheng pen ando dunta kali nili ke February achiklosi na join matili sitame non ingkan isi along nang dodun lo mane anso se mane kat news channel ke padona ako anso se pabana pamina posansi non mane nili hinpen ke kat news channel afana heri jume ateng lo he heri jume lo kat news channel fan mane kado kawe staff me thang pan cha heri jume sipi lo he Chitini Pai Trainer Cap Arni Anarlo Porpai Crazy Rajatim Apor Pen Number 19 Difu LEC MLA Sumrong Hang Ahin Pen Dipurong Supialong Kedo Sidlabari Nat Mandir Kangpupon Mandir Kangpupon Apiputa Ralatum Pen Mai Ingnipon 2 Karbianglong District Congress Dun Mai Pu Pran Kumar Datta Pen Si Mai Kepadopon Amai Charipon Lo Aluhi Sar Poaman Pen 19 Difu ST LEC MLA Sumrong Hang Papangjang Aluhi Karbianglong Autonomous Council EM Tuliram Ronghang Aluhi Aman Pen Kachetong Dun EM Amor Singh Diso EM Roton Teron EM Prodip Difusa MSC Lon Singh Teron Pen Chenglok Rotatum Chitong Dun Rinti MLA Hin Pen Maya Long Lamte Ke Jai Pon Ke BJP Asong Ke Kengkam Isiwet Si Sai Klem Ponangchi La Pen Central Gov State Gov Pen Tangka Mahana Kele Anta Karbianglong Arlo Kebaching Turjia Phansi Sideng pon bom loputa mayalong lamthe jaipon anparta dipu alangroy adung kedo tumlangroy anatu kepet ke chok chelo kepet kedo anatuma phan puthot kachiterek ji aphan dipu MLA ahin pen kachuning ri padopon langroy anat kepet ajoksi dipurong supi langkanglum ilong wer loputa lamthe jaipon itu dimana bohong lagi natural itu bohong এই বহলটো সকলে কোনোবা যদি এনক্ৰছ কৰা হৈছে এইটো অনুগ্ৰহ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ হাতযোৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে এইটো মাটি বেদখল নকৰিব নদীটো বেদখল নকৰিব কাৰণ এই নদী বেদখল হোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি বানপানী কৃত্ৰিম বানপানী আমি কবল কৰিবলগীয়া হৈছে Chitini Pai Trainer Cap Arni Dili Hinia Por Malom Pen Kanchas Dikom Asai Hemalong Kanchas Dikom Jakas Lapen KL NLF Asong Atum Chelang Pet Pen Perang Kiamai Kangni
Kanjas dikom asai hebalong chichini phai career cap arni pherang ke amai ke pha pherang ke amai long kanjas dikom KLNLF lapen chakas asong atum karbiang long lapen di mahasau along kedo khai bare ma pharman ke claim ke damra peji aphan pachini pon lapen ke wangji prayer chiklo New Delhi along Prime Minister Narendra Modi aphan chetong dam pen karbiang long lapen di mahasau aradatum akemang aputha ka chingwai dam chi aphan pachini lapenan parta KLNLF atum lamdon kachitok ateng pen kapachun jia putha kachingwai dam jia phanta pachini pon pherangke amai along jakas chairman Khorsing Teron Kanjas dikom president Ajit Timung lapen KLNLF chairman P Diliatum chetongdun press statement of our three organizations Kanjas dikom jakas and KLNLF and three organizations is the decision to launch a movement for early settlement of autonomous issue under Article 244 of Indian Constitution. So it is a common issue and long-standing demand. So this autonomous issue should stop immediately. This is our joint decision and this is our joint press statement and this is our joint press meeting. Karbi Lo Charlie Asong Mate KSA Pen Chiti Cracer Cap Arni Karbi Anglong Autonomous Council ICEM Tuliram Rong Hangapan Panong si DRDA Asai Kam IEM Arideng Epak Pinpuralo Pajir Indian Constitution along kedo Article 244A ateng Karbi Long upon Autonomous State Pinangpo Sorkar Sai Kamalong Chupanglim Corruption Ketarlip Arpu CPI upon Pinangji Heihui Alamte Aputak KSA Pen Chiti Nipai Cracer Cap Arni Karbi Long Autonomous Council ICEM Tuliram Rong Hang apan panongsi DRDA IEM Motorjo Dekial Pukona Redeng Epak Pinporalo Pajir Autonomous State ke সংবিধানত থকা সত্ত্বেও আর্টিকেল 244 এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেন্ট কৰা নাই তাৰ পিছত বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে যে আমাৰ সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদ মুখ্য বাহিনী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰে পাব্লিক মিটিঙত আৰু তেওঁলোকৰ যিটো যোৱা কাউন্সিল ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে যে মেনিফেষ্টত উল্লেখ কৰিছে যে আৰ্টিকেল 244A টো 1 নম্বৰ এজেন্ডাত তেওঁলোকৰ মেনিফেষ্টো আছে যে আমি আৰ্টিকেল 244A কাউন্সিলৰ পাৱাৰ আহিলে আমি 244A টো ইমপ্লিমেন্ট কৰি দিম বুলি যি প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু 2 নম্বৰ আছিল তেওঁলোকৰ মেনিফেষ্টো MOS আৰু MOU যিটো ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই ইমপ্লিমেন্ট কৰি দিম বুলি যি প্ৰতিশ্ৰুতি আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত এই কাৰণে দাবী কৰিব বিচাৰিছো দাবীটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগে বুলি এই কাৰণে দাবী কৰিছো তেওঁলোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি ডাঙৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো আজি কিন্তু তেওঁলোকে যে সাহস কৰা নাই যে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদত এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা নাই যদি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিলে হেতেন তেতিয়া হলে যে এছেম্বলিত অলৰেডি বিজেপি মুখ্য আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাৰ ছাৰে বিজেপি চৰকাৰ আৰু দিল্লীত তাতো বিজেপি চৰকাৰ গোটেই কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য তথা সাহিত্য পৰিষদৰ তিনিটা জাগাতে যেটো বিজেপি চৰকাৰ এইকাৰণে আমি শীঘ্ৰে আৰ্টিকেল 244A যি সাংবিধানিক যি দাবী হেতু ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছো West Karbi Anglong District Baithalangso Primary Health Center along Chitinipai Cracer Cap Arni Baithalangso MLA Dr. Mansing Rongpia Hin Pen Keso Otumapan Sekelangpon পরিবর্তন সরকার মাটি বিজেপি সরকার কার্বিং নাংসিং ডেট পেনাফি বাইথালাংসু প্রাইমারি হেলথ সেন্টার along ডক্টর মানসিং রংপি সেকেলাং পন পেন রাদাতুমা ফান পামাংহু প্রং MLA তুমকে রাদাতুমা ফান কাপাচিং থুর আহিনাভার সাই কিডিং পন ডেট লেকে ক্লেম্পন নাংজি লাপুকালি বন্তালাং লিতুম সাই কেথেক দোআন পেন ক্লেম্পন নাংজি পুকে ডক্টর মানসিং রংপি হিন পেন পেকলাং পন ডেট ল Doctor तुमके चार्लिया हो theory ansi Charlie chot bon sitami practical ke field alongsi ke klempon long lasi doctor rong pi alangli experience ke long ating pensi non ke dobom a doctor atoma phan than paripon tekan lapen alangli aroi vangta lapuson si langponji puta than pachini thum halapu doctor mansing rong pi lapuson asai Kimi kiklema putak Karbi lamet amai lapen baithalang so cultural society hinpen donsing terang akeja linpen Dr. Rongpia pan pohopen kero karchu ponasai pidopon thu Memorandum of Settlement ko anma ke chun chia puthak Chitinipai Cracer Cap Arni Kang Samapor Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall along Mai Padupon
UPDS lapen sorkarang mong kacetok alam don MOS kapachun limji aphan chiti ni phai creator cap arni Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall along isi mai padopon CEM tuliram ronghang cepahem pupon amai along MOS kapachun jiaphan Delhi along pai ni phai ingkor rakathom arni kangni NLCPR amai aputak ingsaidam MOS abitung along kedoan asai amo ke claim kapachun jiaphan mai along kachingwai aklong palidam Chairman Horen Singh Be, Iematum Pen Chenglong, Principal Secretary Joyshri Dolagapu Anparta, Saikam Saipua to Mayalong Chetongdon Rinti. Non malom sopor pan dihina parman birta moington pon iksenang. SMV Motors. All types of hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. 3,000 off on scooty and 1,500 off on bike only for Govt employees. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109. And also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Mancha Road, 782460. Ajikali jikono party mane kanj juice. By the way, to komola to khaisili na anar okhortu. Paharia komola aru anar okhor pra toyar kora kanj juice sampurno bishuddha. Kanj juice খাওক জীবনৰ মজা লওক Kanj juice Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ খৰিয় হোটেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank. Banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk
Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok, Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Ikji. Dihinama Opi Butot Birtalong Wang Tulo. Joy Pen Birra Kelong Ateng Pen, Keton Kelang Abang Pulapen Army Atum, Chitini Pai Crazer Cap Adap, Umpanai Ahavar Pale Dampen, Haini Trap National Liberation Council Bang Po Pan, Nep Ingnang Ponlong. Ingnamar Lo Kachapachong Akang Dit Along Si Bang Po Panta Ingnang Pon. Keton Kelang Lapen Army Arideng Kachingnang HNLC, Bang Po Ke Minsar Aronga Sor Sarsing Be Asopo Babu Be, Arta Tom Kebra Nerkep, Minsarwal Sandap Asopo. Pop Lingdo, Arta, Plikebrahini, Umpanai Adro Hanse Asopo, Bastarwell Hanse Arta Tom Kebra Plia Tum Henlo, Umpanai Lake Baithalangso Thanasi Kaparlo, Banghini Abangke, Jirikindeng Thana Angkang Asor Pusi Keton Kelang Pen Patini, Bangpo Arideng Pen Penangan Resim Kangtang Longpon. Chitini Pai Inkoy Arni Kang Samapor Malompen, Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong District Along, Hampanga Song Inkoy Raplia Song Atum Pen Meet Hengtom Ot Crisis Armu Chejeng Padopon Sikache Song Asai Kedeng. Chitini Pai Inkoy Arni Kang Sampor Pai Trokra Achiti Mapor Malom Dipu Klap Along Pen, Putot Hampanga Song Inkoy Rapli Sose Asong Atum Pen Meet Hengtom Ot Cry Pen, Armu Chejeng Asai Padopon. Hampanga Song Atum Pen 6 Sedula Putak, Election a Rule, Lapen, Son ek hei hui salam nangji kechia sotum amen voter list pen ingthan nangji longle anta dak ke do parim akhai tuma phan ansi longle pichot nangji customary law pangtang nangji la pen panchayat I raj nangni pa kemang pen meeting tom ot cry pen armu chejeng si kache song asai padopon ke 6 schedule implement nangji la pen election rule silam nangji election act silam nangji la pen kechia tuma men 6 voter list pen than et nangji la pen ke longle anta tribal atum han hill tribes tum han si pichot nangji la hen lo 6 schedule pangtang nangji customary law pangtang nangji la dovek nangji la hen lo tum panchayat nang ni tum council do ni tum separate state tum hemprek nang vekji la posini tum claim tangde la pini ka protest long palong nia dim do la sin kan si pleng data the a piece da me council atum people sinon anda claim da la so putang tum jong sinon pini chi song ben anta RDN punte pada council do man tum kopilo ke lake ni tum court along si do ko pot lake court along alam lo la bangke seta lake court phaning hong he pin pen council tum claim nangji athema court order do ta me ave ta me lake 6 schedule along order do court apart 6 schedule si ke thelo la pot 6 schedule order do pot council tum non mat claim vek nangji ke claim lo te la tunge ka pheri lo ka therak lo la tumte ke thek lo ka ke thek lo ke man me lo la tumte Karbi tum bhan hill tribe tum bhan kaching hon thek the tum lo la tumke CM ke chu pu la tumke MESC EM ke chu pu MLA ke chu minister ke chu pu tum bang ke claim pu bangali CM ke claim EM ke claim minister ke claim MP ke claim MLA ke claim bule la tungi poli ke chu pu si pu chot la tumke chu ka chemang tum chot lo non ke wang chiar ni nang ke piloi step deng pon ni tum ke la lo ting pen ni tum claim bom pu la tang te ticket la claim de ticket claim ni tum la bang claim ver po a ko PPC claim ko mala bang non ke pu thek der la halapu West Karbi Anglong District dongkam mukam rong supia longta haphanga songatum arikang samapor pen meeting tom ot price armu chejeng asai padopon abirta nangle armu ka chejeng ke padopon along ongdong abang pubang piatum chitodun si dongkam kamrong supiang kang par om pluplo. It's a constitution within the constitutions of India. That means 6 schedule is a constitution. That means violating 6 schedule. That means violating the constitutions of India. That means against the 6 schedule. That means against the constitution of India. That means we respect 6 schedule. We respect constitutions of India. So the council of Karbi Anglong Autonomous Council, the state government of Assam and the central government of India, they have to obey. And we are not demanding. We are seeking our right. This is our legitimate right because it has been already written in the 6th schedule to the paragraph 2, subparagraph 7 and paragraph 20 of 6th schedule of the constitutions of India. Armu kachejeng asai ke padopona long Nogam Karbi Student Association, Jorhat Karbi Student Association along Klembang Pubang Piatum, Chitodun si RDP dun.
Chitini Pai Inkora Hini Arni at the Porpai Creasia Por Malompen, Lurlangso Rangsana Sarpo Auditorium Hall di Fualong, Kedam Tang Chitini Pai Krehini Arni Pen, Kapado Pon Cheng Buruk Kitibla Pen Kum Deng Dong, Kerot Aseke Kipi Kapajut Pon. Mai Pang Cheng Pon Pea Prang Seke Endona Bang Pu Bang Pea Tum Cheng Buruk Kitibla Pen Kum Deng Dong, Kerot Paklang Pon. Apitu, Rat Amai Pialong Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Sing Teron Chari Ponsi Mai Along Aluhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron Chetongdon. La jitu pini training kido abangke labangke litu ho hako ko pen continuously Mayalong kedam tang Chitini Pai Krehini Pen Chitini Pai Inkora Hini An Mate ni kep an kacharia bang pubang piatumapan nongnam alola pening kang sampe nongnam pajirpon an parta best discipline anong eta pajirpon. Top Jersey Production Pen Kason Sepon Lamarjan Rui to Chitini Pai Inkora Hini Arni Dipu Galaxy Cinema Hall along premiere show Kapaklangpon. Tok Jersey Production Pen Kason Sepon Rui to Alam Khan Arjan Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso Arideng Pensi Ing Pupon Lo Kang Pupon along Aluhiaman Pen Sai Sing Rongpi Kangjang Teranga Tumta Chetong Dunsi RDP Dun. Lapen Rui to Alam Arjan Kason Se Abitunga Tumapan Hirjumi Hangpi. Army Red Horn Division Atum Pen Rong Rup Kedo Kedong Dead Arada Tumapan Ake Joy Pen Sekelangawar Side Kedeng. Bukulia along Kedo Army Camp Red Horn Division Atum Pen Patir PC Tokvam Rong Piarong along Sekelanga Side Dengpon. Bukulia PHC Atum Penta Laso Asylum Cherap Chitodun. Army Red Horn Division Pen Kepatir Pipon Akejoy Pen Sekelang Pon along Bang Paro Ketum Susea Bang Kubang Pipen Chenglok Ongdung Aradatum Sechelang Dun Rinti Ki Ongdung Rong Rup Kedo Kidog Daratum Makiso Kichelang Jia Pananta Kisung Lapen Asonason Kiso Putakta Kachini Niajok Sung Rintilo Rong Aradatum Apan Asonasona Kiso Pen Sekelang Verjia Pan Kinang Sot Radatum Army Lapen Medical Team Atum Apan Akejoy Pen Sekelang Lapen Dowai Haihui Kiron Ponasai Kedeng Ajok Ning Arong Rintilo Lapen Kiwang Jia Poro Hut Sitami Non Son Thak Thak Kiso Kelang Jia Pan Chuning Ripon. Pinihiti Ripena Birta Bangala Pon si Kangton Iglo Putha Chutang Tulonang Kiwang Jibhom Kuruarni Bangso Channel Bangso Por Domi Thakme Kurwang 2